okružen sa svima mogućim obaveštajnim službama, inteligenca, Gestapoa i svima mogućim obaveštajnim službama sveta. Ostao sam ipak na samovojnu. Ubeđen da narod treba da da svoju reč na kraju. Ubeđen sam bio da sam na pravom putu i pozivao novinare celog sveta. Tražio im misije Crvene armije. Sudbina je bila nemilosrdna prema meni. Kad me bacili u ovakav vihor, najteži moguć koji može jednoga čovjeka snaći. Sudbina je bila nemilosrdna do kraja. Mnogo sam hteo, mnogo sam započeo. Ali vihor svetski odneo je mene i moj rad. U ime naroda, Vrhovni sud Federativne Narodne Republike Jugoslavije, Vojno veće osuđuje Mihajlovića Dragoljuba Dražu na kaznu smrti streljanjem, trajan gubitak političkih i pojedinih građanskih prava.